amatenda amalungi amayitirivu ga Allah subhanahu wa ta'ala oyo yatutuusa munaku dino 10 eda Dhulhijja. Owekitiibwa Allah de yalayira mu Qur'an yakoba ati wal fajri wa layalin ashir. Allah alayira emambya neye sala saidi eno nga tujja okusala fajiri. Emambya bibabire bimyufu biti ebivaayo Allah abilayira lwa bukulu bwabyo yayizaako layalin ashir, yayizaako okulayira dinenaku 10 eda Dhulhijja. N'olwensonga eyo bwetubanga eyo ni juma yetulimu bana tini juma eda buliido nenda tutekinge chance eya leero buli anaaba amaze okusoma wano abeeku neweeyeku ku mampolampola abitiriza okusaba Allah subhanahu wa ta'ala, kubanga mu biseera eby'olweigulo mu lunaku lwa juma mulimu esaawa nga Allah yanukulira mu duwa. Kati bwe kibanga kigwire mu dino enaku Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yakoba ma min ayyam al-amalu salihu fiha habbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. Ezira nnaku edomwaka omulamba ng'omuntu bw'akoleramu emirimu Allah agenda ino gya muwendo gya bbeeyi kusinga dino enaku 10 eda Dhulhijja. Enaku 10 al-ashr al-awail min dhil hajj. Asalafu salih abatusookawo kanu yu'azzimunaha wa yukaddirunaha haqqa qadriha. Baali nga baduwa ekitiibwa, baali nga badigulumiza buli lwe daatuukanga. Kambagobere basiraamu mulibona Uganda eno, Uganda nga eiwanga erina kyebeeta sha'air kwegamba abazungu bali kyebeeta prestigious, ebintu ebyomuwendo biyinza okuba nga biseera, biyinza okuba ebifo, biyinza okuba ebintu ebya buliido. Njaba bwekyokubonerako kati sha'airu edo obusiraamu bwalonda era sha'airu edabwo, era Allah yadogeraku mu Qur'an yakoba baada audhu billahi minash shaitani rajim dhalika. Nabbi Muhammad nga bwe tumaze okugemya obusiraamu waman yu'azzimu sha'aira Allah, byetukwinongoire nti bino bya muwendo bya muzizo bya bbeeyi omuntu anaabigulumiza fa innaha min taqwal qulub. Oyo gwe tujja okubala tumusiraamu era alina omwoyo gw'eddiini. Kati wano muiwanga bakoba ati olina okuba n'omwoyo gw'eiwanga, oba mukiwulirako ekigambo ekyo omwoyo gwa ggwanga. Omwoyo gw'eiwanga n'okuba nga otegeera ebintu by'eiwanga lino era waabiwa ekitiibwa. Muli kubona bendera ya Uganda lugoye basobola okuba nga lukolerawo munayitiro, n'eisuuka ly'eweebwika lyona balikolerawo munayitiro. Aye eisuuka lyo olwo ne bakwagaana nga oli kulikunaakuna, oli kuliniinaku, oli biyisa obukyafu, walyota ezirakola ki? Ezirakukobaku. Aye aba obuyinza bakwagaane bwagaane. Aye ng'olugoye n'olulala olwo lwakuba tuno bataire mu langi edeiwanga nikala akanoni wagati bakwagaane ng'olikola ekimu ku ebyo olutaire gansi oli kulutaako ekigero bakukola ki? Baweera mu kooti era bakusiba oba onoomoire ki? Onoomoire oza mwoyo gw'eggwanga. Aye nga yona lugoye lwa nayitiru. Kakati ng'omunauganda olina obuvunaanyizibwa n'ebiragiro ebyokuwa ebintu by'eiwanga ekitiibwa. Bendera ya Uganda, coat of arm, akakabonero kaifa akakali kweno obusolo n'obusolo nga mugidi coat of arm ey'eiwanga. Ebyo ebintu birina okuweebwa ekitiibwa. Eriyo ebiweebwa ekitiibwa nga naanemba tebakumikolo bakwati budde tujja kujja kwemba lwemba lwaki? Kulemba lwaiwanga. Eri asigala wansi
werenga bakale bakwate musituke obona abantu bene ekola ki kusituka kubanga bali ku ekiragiro ekikoba nti mulina okuwa olwembo olw'ekitiibwa. Ndikwogera ku bya Uganda n'ebiketezo byona bityo butingana ebusoga bakwati tulija kwemba kitiibwa kyaki kyakyabazinga bataaku tuli bankabino bakubonenga ko toli wansi ate kabiri ere Buganda bo bakola emikono batu wane ebusoga mbonanga bakola kali kubitegeera bulungi ayo bakola bali wenga lode batakuki kukifuba kati ekitegeeza nti buli kintu kibaaku ni sha'air debe badeta sha'air betuyira ku bifo wane Uganda tweda kujja mu parliament kifo kya bana Uganda bona aikiza ku muzano sha'ira min sha'air albalad kifo ekyomuwendo mu bifo ebyensi eno parliament ministries state house entebe bena kasero kololo kisaage busaage aye nesawe nibo jango wazabaire mukolo tomala gangira okolerawo byoyenda so nga wandi enewe ifeni lino na itaka na busubi osobola okolera kyoyenda aye kile kifo kinenda ulo nti sha'ira min sha'air albalad. So mwabayo n'ebiseera nga Independence Day tarehe 6 n'ebiringa ebyo bwe tubanga tugulumiza ebintu ebyo Allah subhanahu wa ta'ala akabye mu Quran suratul Hajj yakoba ati dhalika wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub. Edini eyo gye kugemisa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tegeeza abantu kuba yabimubalira yamutegeeza ati luno bifo bikulu bino nakunkulu bino waman yu'azzim sha'air Allah omuntu ayenda okutegeera obusiraamu bwe n'okubanga bumubalwaku fa innaha min taqwal qulub abona abajja okubalibwa nti balina obusiraamu mu mitima gyabwe nga bw'obunole bulaliko ati eiwanga likuli ku mutima busogendi ku mutima tesobola kuba ku mutima nga towa bintu ebyo kitiibwa kyova bona basahaba baali bawangenda kudina ekitiibwa. So tulinayo sha'air zamaniya eriyo ebintu byomuwendo nga biseera wa sha'air makaniya yaba ebintu byomuwendo nga bifo nga bwempalire ebya gavumenti wabawo sha'air nga la makaniya wala zamaniya nga tolida kibala oti kifo tolida kibala oti kiseera wabula kintu nga wewandibwe n'empagaano bendera ya Uganda. So ebintu ebyo asha'air zamaniya fil Islam eimu ku biseera ebyomuwendo mu Busiraamu kansokere ku shahar Ramadan mubarak omwezi gwa Ramadan hadhi sha'ira min sha'air ad-din mwezi gwa nkizo mwezi gwa ndawulo ogwe mu biseera ebiteekera okuweebwa ekitiibwa mu ddiini y'Obusiraamu. Shahar Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayinatin min al-huda wal furqan. Omwezi gwa Ramadan gwa kitiibwa kubanga nogwekira mu Qur'an desturi ya ifene y'Obusiraamu. So buli lwogwogerwako oba tugulimu nga tuli kusiiba oba tukaali kusiiba nga tuli kumbali waagwo buli lwolwesiga mu Ramadan oba olina ogwaki olina ogwa ekitiibwa kyagwo oweko tukoba nti Obusiraamu bumuli kuki Allah naakobye min taqwal qulub olwo Obusiraamu n'okutya Allah kuba kuli ku mwoyo. Wa min ash-sha'air zamaniya kadhalika al-ashhur al-hurum mu biseera ebyomuwendo mu ddiini y'Obusiraamu mulimu emyezi gyebeta emyezi egy'enkizo abantu bagyeta myezi gya mizizo giri emyezi 4. Allah yagwegera mu Qur'an yakoba bada a'udhu billahi minash shaitanir rajim inna iddata ash-shuhuri 'inda Allahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim
fala tadhlimu fihinna anfusakum. Paka aya jeja Allah akoba ati inna iddata shuhuri inda Allah, emyezi egikola omwaka Allah gye yakola mu mwaka 12 shahara, giri myezi 12. Ate ng'ekyo tikikoba nti oba kidi mu mulembe gwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tikiyaka. Allah akoba ati yawma khalaqa samawati wal ardh, okuva lwe yatonda eigulu n'ensi bitabo bibiri. Ezza myaka gyali mu myezi 6 oba myezi 8, okuva ila neira myezi 12. Yakoba ati minha arba'atun hurum, mujo 12 mulimu emyezi 4 egyo bageta ashhurul hurum, myezi gya mizizo. Buli gumu gulina ensonga yago lwaki Allah subhanahu wa ta'ala yagufuula nga gwankizo. Emyezi egena ogusookerwako bageta shahrul muharram, omwezi omubereberye buli ntandikwa ya mwaka gwa Busiraamu bagweta muharram. Omwezi ogwo ogulimu ekyafaayo ekya Nabbi Musa alayhi salam, era ku lunaku olw'ekumi lwebeta yawmu ashura, olunaku olwo Allah lwe yazikiriza Firaun n'ekibiina kye bwe bajja okulumba nga bagere kusaanyawo Musa n'abayikiriza abaali bamuyikiriza. Ogwo mwezi gwankizo. Omwezi ogundi bagweta shahar Rajab, omwezi gwa Rajab guba gwa 7 ku kalenda y'Obusiraamu. Omwezi ogwokusatu bagweta shahar Dhul Qaada, n'omwezi ogw'omulala gwe twaviire mmemali tuyingire guno gwe tulimu. Omwezi ogundi ni Dhul Hijja, n'omwezi gwe tulimu guno ogwa Dhul Hijja. Egyo emyezi 4 myezi gya mizizo, bw'obanga okiwulire oteekeddwa okugiwa ekitiibwa. Kasaba kobera ati emyezi gya kitiibwa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala, giwa ekitiibwa. Wa bidaakhiri ashhurul hurum, ni munda mu emyezi egyo egyenkizo 4 kabiri mu baamu kwetisinga ku diinaado lino lye tuli mu myezi gya mizizo ate muna kwedendawulo, kubanga Allah yadisikayo yadirayira dodonke 10 al ashhur min dhil hajj al awail min dhil hajj, enaku 10 edikulembera omwezi gwa Dhul Hijja olwaleero 5 paka nga 10 olunaku olw'10 lwetujosala yidi lujja kuba lwakusatu. Ero nenaku Allah de yalayira mu suratul fajr wal fajr wa layalin ashir. N'ebiseera ebindi ebirina okuweebwa ekitiibwa nga yawmul jumaa, olunaku lwa jumaa nga luno lwetulimu, lunaku lwandawulo. Twege okubira ekitiibwa bana ife nini bale byaibe ekitiibwa awamu n'okuba nga Allah tebyayogera ku Qur'an. Abantu bagola lunaku lwa Sande ekitiibwa, abantu bagenda kudena mugongo ekitiibwa, abantu bagola lunaku lwa Sekukulu batyo badidinga na kunkulu yu'azzimunaha. N'olwekyo abasiraamu mwe muli ku ekiregero kya Allah subhanahu wa ta'ala bulege bakoba ati obuno obwire bwandawulo. Omwezi gwa Ramadhan bakoye nti gwa kitiibwa ino, aye mulimu 10 erisembayo kabiri da kitiibwa, ne mu 10 erisembayo kali mulimu Laylatul Qadr kabiri yo yasinga kuku edindi wa hakadha. N'olwekyo ta'zim ash-sha'air az-zamaniya tulina okuwa ekitiibwa enaku dino. Dino enaku dona dizitowa okusinziira buli lwe lijjadde yongera igulu dongera okuzitowa paka yotuwa ku lunaku olw'10. Bahaji abagiire Makka saawa eno bali mu hoteri bakali kuingira mu mikolo gya hijja, bakoze emikolo gya umura, bamaliriza umura beetolola Kaaba gye beeta tawaful kudum, okwetolola Kaaba okwokwaniririzibwa mu Makka. Bwe bakumala buli omu ajja mu hoteri ye yatenduka paka ng'alina ennaku da hijja deni. Era edenaku buli lunaku baaluwa eriina dino wadeeta nnaku 10, aye bwe tutuuka mu da hijja buli lumu lulina erina lyalwo. Dona dizitowa ate kayosinga ku dino edawansi, kubanga mu hijja abantu bali kujja ng'ennaku d'omwezi 8, ennaku d'omwezi nga 8 abantu bali kujja okutandika emikolo gya hijja lebajja emina abajja kwe Makka. Mwidi bulungi olunaku olwo balweta yawmu tarwiya. Yawmu
attaruwiya n'erinnya lyalwo. Olunaku olw'omwenda balweta yawumu arafa. Olunaku olw'ekumi balweta yawumu nahar. Yawumu taruwiya n'olunaku bahaji lwe balijja okunina ebbaasi abandi batambuza ebigere bajje mu kifo kye beeta Mina. Luyita kuba lwa Mande n'oluli ku lidda luno. Saawa eno mbakobye mutalowooza muti bahaji batandise emikolo gya hijja. Bamaze okukola umura bakola kye beeta tamattu, bafuluma mu mikolo bayize mu ngoye daibwe balijja mu butale bali kukyalaganira kujja kusaala ku haramu, n'abandi abenda emboozi kuwayaku bali kulindirira Mande nga 8 lijja kuba n'ennaku d'omwezi 26 wano, lijja kuba 26. Bajasituka nga bwenkobye ab'emmotoka abali ku bigere ennaku nno mpulira bataawo ne traini bava e Makka mu mahoteri gaibwe bayizeeku engoye. Abasaada bayizeeku engoye da hijja kubanga abasaada bwe batuuka e Makka tibayikirizibwa kuvaala ngoye dino tetwambala, kanzu, saati, mpale, underpart ezakiikirizibwa. Beesiba masuuka 2 gati gonka erya wansi n'eryebwiso waigulu. Abakyala bo basigala mu ngoye daabwe. Ayi abaami be kakati olunaku olwo bayirayo bataako ekyambalo kya hijja boona baba ekintu eki ekyo nga Allah kyakyendamu nti abantu bano bw'oba ng'otuuse Mina bahaji abajjayo mwedakundulira kizibu ino okwawula oti ono MP ono minisita ono mupakasi ono pulezidenti era ne mulijjayo mujafuna chansi okubaako n'abane naabo kubanga hijja teidi kubaawula. Ekifo kirala Mina kafaliso kalala naako engoye n'endala. So ezakoba otulavaire suuti ya milioni 3 onavaire lugoye lwa mukatale lwa mitwalo oba lwa mutwalo oba lwa 15 la masuuka naago bagagula walala bageesiba. Olunaku olwo bajja e Mina ebatuuka eyo e Mina olunaku olwo baba bagiire kutendereza Allah nakumusaba nakusaala. Munaku olwo basuleeyo olwo olunaku lwebeta yawumu taruwiya basaale eswala donadona 5 basaalira yeswala 4 kwolwo kubanga fajiri baba bagisaalire Makka osabye ku lunaku olwo. Ekyo mujenga mukiiti. N'olwekyo kyendi kubakubiriza nti olunaku olwo bwe lutuuka zuhuri neetuuka please funa kuweweekweka abantu bo beekweka ekubo yanabo bemukuba nabo olwali babuuze kukwati jamaada aluwa nga tibali kubona bakubonerwa iddo oba kale obwire ogyo weeku neweekukuma oba mu masikidi muno otyame mu kasonda awo osabe busabe Allah. Lunaku lwakwandula buli omu kyabona ekiremye mu maiso ga Allah mwene byo. Olunaku olwo malayika diba bize kulingirira nani ali ni Allah dikwanduleyo nga bwe lwandule nkuyangera abantu eri mu Arafa. N'olw'ensonga eyo tujja twakola ensobi olw'okubanga Idul Wahidi abantu tebabize. Lunaku lwa Arafa lwakubitaku ng'oli mu katale oli bize olikunoonyeza abantu bye bajja kulya. So nga kirungi okuba nooneza ai please binoonye kunkyo at least kale olunaku lunalona lukulu era eri abantu nga lunalona aba off kubanga lunaku lulala luti mwaka omulamba luzito. Begaye tulina ebizibu bingi tubyanduleko olwo eri Allah subhanahu wa ta'ala weekweke ku bakuni Allahu kwolwo oba ogire mu numbayo oba ogire mu masjidi bw'obona nga tosobole gano okuba oti kano epakire ng'emagamaga yebatandidi bwe naamala okusala dhuhuri mu masjidi nze mbo
tosabe bana tusabe Allah ku lunaku lwa Arafa. Lunaku luno bahaji baba libize nkoye tesobola okulingira omusaada balaba baije okwandula ebizibu byabwe kuba tayenda kuyita kyansi eyo kubanga ebifo ebyo tibituukikamu. Mwawulire bulungi byabaire Entebbe ku kisaawe omuntu asasulira esente gy'emaka enaku lino liri $2,000,000. So baba sale imwe mwagira wadali nga $5 tuyidukira aye nga enaku lino $6 kuba gavumenti ya Uganda manya ya Saudi Arabia yakyusa ebintu era bayikirizanga abo bagira emaka abo nga woyenda bw'obasuza eriyo oyidi bulinse bamu obuyumba obweyo kumbalimbali eyo ng'omuntu asobola yasula eyo leero di licensed hotel lina license toyikiriza basuza muntu mu hotel ezira ku license kati ate okuwa license balina okukakasa nti hotel tebaswazi era babiikirizanga leero be n'olwensonga eyo hotel basula kuddawa igulu ni services zeyongeramu hijja yayongeza $2,000,000 omuntu oyiga Makka. So timu zano nabbi Allah kirako bati man istata'a ilayhi sabila. N'olwensonga eyo bwetubanga kitiibwa kiri tuba tulina okubanga bw'oba ofunye chance wajeeyo abasada gye baba tibataamu muzaano okutulako Abannayuganda abatono bayagana Omunnayuganda ng'agiire ali mu Arafa aye ali bize simanyi serefi yajja ku kasozi kale esaawa edijja yajja kuwale kubona abantu abangi yajja kuwale olumalawo bayira kwase no nimani aye nga bali mu Arafa ya Rabbi abo baliyo bayira mu business. So tuli kwenda osharinga nibala abaja nti ife tusobola kutuuka mu bifeeri aye olunaku lwo luli mu nsi yona yona ekifo kya Arafa kiri mu kifo kirala ekyo tetujjasobola kutuukayo aye obwire bwa Arafa bo tubufuna kubanga bwa nsi yona yona twena tube mu duwa olunaku olwiraku lwalweta yawmu nahar lunaku lwakusala bisolo n'olunaku olw'ekumi n'olukirozinga enaku edayogerwaku 10 mu hadisi yombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah ya lailatu wal fajr wa layalin ashir olunaku olwo lujja olwayidi wano yawmu nahar. N'olwekyo nabbi nga bw'atukoba ati al-amalu salih fi hadhihi al-ayyam emirimu emirungi aza mulimu gwe yakoonako ati ni guno nenda kubakubiriza bw'obanga obaire okaali kutandika kukola mirimu mirungi era kweriseeyo twefubeku aba atandika mujje mu maiso kusiiba twongeremu amaani mu kusaala okusaddaaka okuyunga oluganda okwebisa obulungi buli mulimu gw'edinga mulungi tusukeko obwire munaku dino tilawatul Qur'an tusome Qur'an eri abantu abewayo eri eyankobe olwaida ati ndi mu juzu 25 ali kwenda kumala Qur'an emirundi emeka ebiri ido yaberi akasoma juzu 2 nezi buluna kwasoma 5 ena ko 5 erisooka ali kwenda abenga amaze Qur'an nena ko 5 eyokubiri abenga amaze Qur'an amakulu nti munaku dino 10 ng'ajamala Qur'an emirundi emeka emirundi ebiri weringemu wakasoma kyagaga kukyatandika enaku lwaleero enaku d'omwezi 5 okusoma Qur'an okuyunga oluganda okusaddaaka buli mulimu gw'edinga mulungi fi hadhihi al-ayyam gukole. Emirimu egy'endawulo giri 3 egy'endawulo mudomu dino enaku giri emeka giri 3. Ogusooka ada manasik al-hajj kukola hijja baganda befe bagiri kuba gino emirimu gyo negiri in general gyona tugikola buliido gyongamu amaani aye egy'endawulo mudo giri 3. Omulimu ogusooka hajji baitillahi haram okujja okola hijja okweduza egundi empagi ey'okutaano mu mpagi ez'Isiraamu.
الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. hijja dikolebwa mu myezi gino egitegeerekeka ekimanyiibwa. faman farada fihinna alhajj, omuntu bw'aba nga asazeewo ogyokola hijja atagizaaniramu atakoleramu byambyoni, kubanga ni nabbi sallallahu alaihi wasallam yatukoba nti omuntu bw'agyokola hijja, man hajja, omuntu singa ajeemako okola hijja falamu yarfuth walamu yafsuk raja'a min dhunubihi kayawmin waladatu ummuhu. Singa omuntu ojja wakola hijja, hijja iwale bagitamu muzaano nakuwa mboozi tategeerekeka nakuwakana bintu byeno Uganda na bya mipiira, amakulu wagikola bulungi, raja'a min dhunubihi, ojja okuyira wano nga amazambi kayawmin waladatu ummuhu, nga Allah agasanguirewo. Tasangulawo birungi wabula asangulawo amazambi wabanga olunaku mama olwo yakuzaala. Saba Allah ikkirize hijja y'abanayifu abo abayize nga amazambi agabasanguyeko. Bw'oyira wano kabini weeyonoona, kyova obona nti abantu baakobanga ati hijja bw'ogikola toyirayo kabiri likola zambi, bakaire baife. Era abantu abakaalimu omuze gw'amakonakoona bagitya. Duze eriyo omuwala akoleyo Saudi Arabia, bakamawe bamukoba tukuwale hijja. Yekanga ino kubanga yawulira ku nti bw'okola hijja toyirayo okola ki kabiri kwemakula makula yagiroba. Yakoba no I don't want. Abarabu beewuunya ati sente daawo okulya kwa buli kimu kyabwe, ono lwaki aloba hijja. Muno omuwala oyo yatukubira esimu wano akawaseeka nze n'emyaka 24 ayi wano bali kwenda kumpa hijja seeka wamu obona odi angikoleeyo nakaba 24 15 oba okuze mu busiraamu. Era obo kakati baakokola amateeka gaki ebiragiro by'obusiraamu. Oli mu 24 lwaki nga togikola? Andi seeka tidika naasobola ogikuuma tasaide bana asobola ogikuuma konze tosobola ogikuuma lwaki ye yakoba ati seeka nti kali kubayira tidi kuba ebinaaba seeka mbayenda oyogereku nabo bakwe basooke bandeke alira bahijja ntegeera nfu hijja kasoweza myaka 15 ebe ukakaiteku. Ate tikirungi muntu kubanga weesomero tojja kukola mazambi. Bana niya yakubanga amazambi tojja kuyira lero gakola. Bwe kiba kiyidye bwide weneni oluvannyuma yenga okiri nti amazambi tolina gakola oba oli haji oba toli haji ezagobaikiriza akola amazambi. So eba nsobi kati omuntu okubanga ogiire ekola ba house girl toyidinga olufuna chance eyirayo bakuwa hijja wagirwa eba nsobi yatwamukole tujja okole hijja ikirizo ojja okole hijja ate bw'omala gikuume kuba ife tulina okuba nti okumwebaza okwonoona kyolina okumukoba bw'omala gikuume. Ali muhimu omulimu gwa hijja n'omulimu omukulu bw'oba oviireyo ng'ogikoze bulungi Allah baakusangwire ku amazambi. Aye ogwo tegwa buli omu. Hajji baitillahi haram man istataa ilayhi sabila. Omuntu okola hijja nabbi akoba ati singa oba olina obusobozi awo nini wage wakola ki wage wakola hijja. Ti buli muntu alina obusobozi era Allah tajagibandaziza obusobozi wabula alina obusobozi n'aloba ogikola Allah asigala nga agimubanda. Nenda kuyiramu bahaji abantu abali mu masikidi eyo oba kale n'abali ku luyi eyo ng'obona nga sente alina do ayitayenda gyakola hijja. Abandi batya kwavuwala, abandi batya business debwe kukyankalana, abantu batya ebintu bingi. Aye mumane nti empagi ya Busiraamu ate ezira kintu kya Allah kyokola nga kijja kuba luserengeto lwereere era ebe tulina okugumira. Era omuntu singa afa ng'abaire tiyakola hijja
nga wembako nti zibalikaali ibanda liri wakati we na Allah. Bw'amala okufa nga tukaaliga bamaali tusooka atula ku sente dimala hijja, twalonda mu basikabe omuntu eyamala okola hijja yagimukolera, kubanga okolera omuntu hijja olina okuba nga yewamala eyiyo. Bwe mbanga mbasika muzira tujja muba neiba, twalondayo haji yamala hijja twakati tuyamba ojo okolere muzeeyo ono hijja, kubanga mukindi nti maali y'omufu tusooka kutula mu mabanda tetuzigabanga akalina ibanda. Singa olalaniko omukono ati nze mbaire mubanda emitwalo 3 mutagaba maali nga mukaali kulitoolamu, kubanga ibanda likaaliwo ate lejyamuleetera obuzibu mu kabuli, n'olwekyo limala kuvaako ibanda eryo. So kati eibanda eryo lyabaire bamubanda mulimu ibanda ng'eryo lya Allah lirina okuvaako. Twafuna omuntu yage yamukolera hijja, ekyo mukitegeere. Aye nga ekisinga obulungi kujja ogyekolere. Ogwo omulimu ba haji baguliku, ife abali eno titwagiire, ogwo katuguleke. Omulimu ogwokubiri mbakobye 3 egimunaku dino gyo gyandawulo. Egindi gino gyo tawuba, tukole ino tawuba nimunaku eri tusobola ogikola. Aye kati nga hijja yo yamunaku dino tesobola kuba munaku dino. Omulimu ogundi dhabhul adahi, okusala ebisolo. Basiraamu omulimu ogutulinze emberi awo, kubanga ogwabana ife bo bagiire alhamdulillah sawa Allah basobose okola emikolo. Kati mu mikolo efe gye tusigaliza mulimu ogwokubiri mu mirimu emikulu egyanaku gino dhabhul udhiya, n'okusala ebisolo. Okusala ebisolo okwo kutandika ku lunaku lwa Yidi, olunaku olw'ekumi nga tumaze okusala Yidi, okumala enaku 4. Olunaku olwa Yidi n'olunaku olw'ekumi n'olulala balweta awal ayamu tashrik, n'olunaku olw'ekumi n'ebiri balweta thani ayamu tashrik, n'olunaku olw'ekumi n'esatu kukoma ku magharibi n'olunaku olusembayo. Ebisolo bye tujosala birina obulombolombo bwabyo. Akasooka antakuna min bahimatul an'am, birina kubanga bisolo ebirundibwa awaka. Ebisolo bahimatul an'am, embuzi, endiga, ente, engamiya. Kwebyo kyoba ofunye kyolijja okusala. Okusinza condition eyo tituikirizibwa kusala kitali kisolo, kakibe nga kinene okusinga ekisolo. Nga ki? Sekoko. Sekoko ekinoni kinene, eriyo sekoko evaamu kilo 10 ezirayo 15 nga sekoko. Aye sala embuzi kilo 8 oba 10 oleke sekoko 15. Ebyebindi bw'oba kukisala ku lunaku lwa Yidi ng'olisala nnyama yo, kubanga obusiraamu tibulewera mundu kusala nkoko, tibulewera mundu kusala sekoko ng'ayenze kugirya, yagipiita tudagira ku lwa Yidi. Aye ndikoba okusala okwa ibada kirina kuba kisolo kwebyo byembazi. Sekoko oba ogisaze lyaku oba osadakaku, aye mpeera da udhiya oba odizira olina mpeera da kusalira abantu bonyama, yona eri empeera edaayo. N'olwekyo kirina kuba nga kisolo eyo condition ti kinoni. Ate ebisolo ebyo bibe embuzi, endiga, ente, engamiyo tasala kaduuyu, kubanga kasolo katiseka yakobya obusolo. Otasala kaduuyu kebeta kamyu mukaidi akolisu kasala. Ebyo ebina byemba musale. Condition yakubiri. Ekyokusatu
an tabulugha lisinna almu'tabara shar'an, okuba nga ebisolo ebyo birina obuwangaazi shariya bweyikiriza okuba nga bisalibwa. bweba nga ngamiya erina okuba nga egeza emyaka 5 ng'engero gw'omukaaga 5 gyaweereku nga miramba 5 giweereku. bwebanga erina 4 nga erimu gwakutaano kuba tugirinde egeza 5 olunaku lw'engeri ogw'omukaaga niga eribanga lunaku lulala eyeetuuka udhuhiya engamiya. bweba nte malaha sanatan ng'erina emyaka emeka 2 wadakhalati fi thalitha ng'etandise ogwokusatu niwe gubanga egutandise lwaleero ng'ogibaze nga yageziizaide emyaka 2 olwaleero etandise ogwokusatu eyeeba etuuka. ente erina kuba ya myaka emeka 2. embuzi erina okuba nga eweza omwaka mulamba sana wadakhalati fi thaniya ng'etandise omwaka ogwokubiri kalibenga lunaku lwano nilwerimu ey'embuzi netuuka udhuhiya. bweba ndiga abamanyi batukoba nti singa eweza emyezi 6 nengira mu mwezi ogw'omusanvu eyeeba etuuka udhuhiya. n'olwensonga eyo oli gyasala embuzi ya myezi 4 5 odi ni mikwano gyange abawarabu bandegeesa okulya obubuzi obuto ayi tufuna obuzibu nga tulijja okubugula kubanga bwegenda nekanzu eno n'ojja mu maka g'omuto ti ndikwenda kabuzi ka myezi 4 bo bakiidi nti edembuzi da mikolo gyakisamize maiweseeko omulamba akabuzi akakayonka ali katwalala kubanga tibaidiyo omuntu asobola kulya kaki kabuzi ako kwayeko iwe organic condition kala aseeka eri abantu membuzi oli akwaseeka ino gyendi kutunda enkulu aye buno buto akwani mama nzeke ndi kwenda obutuufu bw'okeesiba kwino mu Uganda yaife eno ojanga atandise okushakamu agireka kozesa ki tasuubirayo muntu akalya. aye abawarabu tibalya mbuzi nkulu enyama enkulu ine tibagenda kodi bano babasale betuwangana be n'abalwire ne banaliriraye bale mikwano gyaife nze bembonaku bendoobo aye banano buwooma enyama ebamonvu ino mwide mbugezeeku shia wallahi buwooma ate kabakagonvu by the way kabakagonvu enyama tekali kuba mukiri nti enyama bagitulobera ogirya ino lwa bugumu era bo okwagaana buki eri ku enyama y'ente Saudi Arabia nze tyagibonaku enyama nga yante tibagirya bali abagirya batonna babasale nimbi tibalya nyama yante ife tulya ente wana Uganda enyama esinga bungi nte buli bucha nte ndoza ngeri getukola ino etuyambako okuba nga ki ng'enyama eyo kale Allah asaasira ne bakutukosa ino bo balya mbuzi ate obwo obuto. So bw'obanga oli wakukasala nga kwoli kwenda okulya eyeeba nyama yo aye nga ti udhuhiya oikirizibwa okasale just kulya ku nyama oyenze kungonvu aye udhuhiya erina okuba nga eweziza omuki omwaka. Akalombolombo akandi okuba nga salima min al-uyub ng'ekisolo kyoli gyosala kizira bumogo bakubiriza nti mufeeyo ino okusala ekisolo nga kiza ku kamago konakona aye nga obumogo nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yayogeraku buli bwa mirundi ena yakoba mu hadisi yakoba ati arbaa la tujzi'u fil udhuhiya ensolo da mirundi ena tidisaana mu udhuhiya tidituuka yayogeraku omumogo obwo yakoba ati al awra al bayyin awruha anema ng'obulema bwayo bweyolefu amakulu bunene odi obulema bulimu ebika
eriyo omulema ageneramuku obugendere era bakwati aliko obulemo ku mubiri gwe aye awoneramuku wantiga mukaliriza nakwingira aye eriyo omulema nga ne masijiwa egabanga tigatyere tasobola kuidayo tiwe kiri so ole awa bayin awruha obulema bwe bunene kati eriyo embuzi eri nga niwo olusimu lwoti mujje mulye mu butuufu linayo edikozesa eddakiika 3 yo yetaaga 3 hours so obulemu obwo obw'amaanyi kamube ni mu bantu eri ebyobukulemesa okukola gana befe abalema mu bantu eri ebyokulemesa okukola ng'ebintu bisobola kati n'ebisolo biremerera okutuuka n'okwetuusa ku byo byenda olw'obulemu obunene ino so al-awra al-bayin awruha bwebanga embuzi egendera mu katono ng'egendera mu bunene oba eriyo ebibala byagikona kuba nti bw'oba kolinayo egisinga eyo nagireke osabe ebibala enamu aye nabbi Richard al-bayin awruha naam akamuga akandi almaridha albayin maraduha embuzi nga ndwaire ng'obulwaire bwayo oleniga abalibita bwakungira kati luno olubuzi bana desire dibuzi isma desire diriyo nga oli wotamukoba oti eno ndwaire ategeeza bati luno olubuzi lulwaire lunaluna lweiduka ine lwakulubuka omubiri aye bwebanga oguza embuzi ya udhuhiya olwaleero nga kibuzi kisavu kati ngeri eyankubira esimu yakwaseka nze maze ogula embuzi n'ekiriga yaguze ebyo alhamdulillah kakati singa erwala ku lwokubiri yafuna mukasenyiga ati embuzi eno eboneka twagitola mu lugo lwayo twagireeta wano mweginoadiri ng'abantu kukyusa weather ng'ekola ki ng'erwala oba obulwaire butono tibukola ki tibugirewera kugisala ayi obulwaire manibwa lubuzi olulwaire lusinini baneiba buli omu alutya n'okulutya tosala embuzi eyindi alagifa embuzi ng'eriku obumogo bw'amaiso masala tebona ntulu kubanga n'okubona kwona mu bantu nze eri ebyentakabona bulungi wedife kasoweza myaka aga nze nageziiza agatya 5 eri ebyo batokabona bulungi aye amaiso gange malamu era mwendi kubaboneza kentaliibona wano so n'embuzi doona eri erina ekifi nga just ekifi kibugemesa bona oba obutontono aye ng'ebona aye tuliko balino nga ntulu tekola ki tebona niwe giteera amagata tegabona niwe tebona kati eyo ekyo kizikendeeza ku bulamu bwayo eyo tosala yono nenamu then nakamugo kabira eyo embuzi nga nkulu ino oidi Allah yatonda ebitonde byo likimu yakiwa obwangazi bwakyo ife abantu ku mulembe guno nabbi Yakoba amaru ummati mabaina 60 wa 70 abantu b'ekibiina kyange 67 ero bwafiira mu bracket eyo mana nti ege ni nabbi yayogerako mulembe gwa Nuhu bawangalanga emeka 10 era nga afiirire ku myaka ebi okwati kawere kakali myaka 5 biti nga wakubali kawere kakali aye sawa eno gyaku mu 10 oweze 10 tofa ne batakuta gatali konfufu duzi nali ku TV ole Yakoba ati abantu abakambwe ino tidi butufu bwakyo yakyogera ati abantu abakambwe ino tibalangala ino mbungo yende wangala ino obaki yaleta ekyokuboneraku Yakoba ati ezira mpologomeza myaka 10 naitidi mbudifira ku myaka 68 mwena mbale mukidi muti eyeba nkaire myaka 8 ebe kaire
aye Yakobo ati ekigireetera obuzibu buli kaseera nekigireetera obuzibu ekyo. Yamala yaleeta enkudu, baleetanga n'ebifaananyi, yaleeta enkudu nga yeetambulira mpola. Yakobo ati mulibona ekitonde ekyo kiwangala emyaka 200 oba kituufu? Myaka 2 bwekibona omuntu nga kikweka n'omutwe. Aye empologoma yobona omuntu ekola ki? Eyenda kulumba. Bwebona omuntu eyenda kulumba kino bwekibona omuntu. Kakati ensoni edo so ekitegeeza nti mbwayenda okuwangaala eno abenga nkudu. Amakulu ng'aza gwayogeraku bwebona omuntu osensoni. Kati bwe muba mutuuse waka kwegamba abakazi mube mutyo omutumu. Aye okutuuka webona okoze ki? Mbwe byo tuleetera okuba nga tetuwangaala ate nifo tusinga okambuwala abasaddakaka. Yobona banamwandu bwe yagaana ku kyalo. Sada yafa abakazi aleka 2, yafa yaleka abakazi 3 wahakazi. Tidi butuufu bwekyo aye nga kyenenzeemu nti embuzi, obuwangazi bw'embuzi bwona tebuva ino myaka 5 bwetuuka eyo 6, 7, 10 walifuuse lubuzi. So bagana otalondamu embuzi ekuzaalire balongo toyenda agitolawo kubanga ezaala 2 ekubawo 2 otigitolawo tigitunda tigisala waba nayo obunerekeera awo ozaala oti leero kuyidya idda olwo ndyosala lukulu ennyama tekawooma naye ennyama tojanga wagulako oti ayi bana nebaire ya mbuzi nagulako ennyama ekeeyo nagimaga ng'olina kusika waasi kwalinga muno ng'etuuse nemimale wagikutula eba ngumu. Kyova obona bana ife abo beerira obwo obuto okalya na idembe. Aye y'okusikula ennyama nga tekutuka kubanga ennyama eyo ejja kuliibwa bantu. So ebyebina nabbi yayogeraku. Aye kati abamanyi bayongerako obubonero obulombo obundi obumogo obundi gye bakutulireko okutu kwegamba almuhimu kasita obona ensolo nga eri ku akamogo gireka ejja kweza ku kamogo nekisingaku obulungi. Waqtul udhiya ekiseera ky'okusala nkibakobeere yaumul idi baada swala olunaku lwa idi kasaswala ewa kyeba obona nti idi adhuha batukubiriza tugikeere kubanga eriku okusala era eri saawa ndala kubanga endiba kaseevaayo kadiri rumuh ng'egeziza kigero kyeifumo idi eba etuuse. Aye idi eyo egiririra paka ng'enduba ekaali kutuuka wagati n'obwire bwa idi obwire ng'obwa salati duha era n'obwire bwa salatu al-idi kale ekitegeeza nti agisaire ku saawa 3 aba akaali mu bwire agisaire ku saawa 4 aba akaali mu bwire. Aye ndi kukobera obwire obusinga obulungi era obujja okuwa abantu chance ey'okuba nti bajja basala ebisolo. So eswala bwewa kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yakoba fasalli lirabbika wanhar. So kojo osale ng'osala ku lwa Allah memale oide okole ki? Memale oide osale. So tutandika lunaku lwa idi era n'olusinga mu empeera. Olwa idi n'olusinga mu empeera. Aye olwokuba nti abantu basobola okufuna ebizibu eby'endawulo Allah yatwongerayo obwire olunaku olw'ekumi n'olulala lwona lwakusala olunaku olw'ekubiri lwona lwakusala olunaku olw'ekumi n'esatu paka ku magharibi kasandu beegwa tukomaawo baidawo okusala ebisolo obwire obusinga obulungi bwa misana. Aye ole bwabanga akatale mukafunye ka bwire ekirizibwa asobola osala obwire muli n'enaku 12 olw'ekumi n'olulala n'olw'ekumi n'ebiri olw'ekumi n'esatu tosobola kusala bwire n'olw'ekumi osobola osala obwire olwa idi. Aye nga al awla kusala ki? Ekisinga olungi kusala misana. Omulimu gw'ensembyayo mu mirimu egirimu nakuli n'omulimu gw'okusala salatul idi.
salatu al-Eid ena kudai embaga da umma ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam enkulu ibiri Eidul Fitri wa Eidul Adha nolwekyo mbakubiriza abasiraamu mujje musale Eid kulunaku olwokusatu nga 10 Dhulhijja n'olunaku lwa Eid bali emirimu egyabwe kulunaku olwo mingi ife bantu tulina kusala na kutegeeza Allah subhanahu wa ta'ala bali olunaku olwo bajja kuba ekiwaji ekinene kubanga bava mu basalira magharibi ni isha kasuran wa jamaa babigaita magharibi sala raka 3 isha raka ayo kusagala omala kutengeneza na kuteguka ndiko obwile ngaibiti yidi bwetuka bajja kuba Muzdalifa balonda amabaale bubaale oba kukuba ebiwaji bino birimina biriko ekyafaayo kiwanvu ino ekigemagana ni shaitani yayiri kwenda okulemesa Ibrahimu okusala omwana so shaitani eyo awo ni Ibrahimu yagigobera agikuba amabaale kati gwafuuka mukolo bwe tubatuli kuba shaitani tubatuli kuba biwaji kubanga bahaja abajayo mwida kubabona abandi agemagubaale gwaga mutwe mbwali jakuba shaitani shaitani abandi aina ambulera yagifume shaitani ayenga tubatuli kuba amabaale mukolo bubaale haswat musanvu bajja kuba ekiwaji ekinene bino ebiwaji ebindi ebisatu ebibiri bajja bikuba kunakwedira kwayikola bakuba ekyo ekinene bajja Maka betolola Kaaba olwetolola lwa Hijja bajja ku Safa wal Marwa ekyafaayo kiwambu ku Safa ne Marwa bajja mukusala enviiri bajja mukusala ebisolo emirimu gyonna gyonna bajja ya mwaka mulamba tuwenga tujiwuliriza bana bwe tunawa tukoze ebyo tuyita kuba twaniriza bulungi ennaku dino tuyita kuba twebisiisa bulungi tuyita kuba nga tusaba Allah subhanahu wa ta'ala just aikirize emirimu gyaife eri ebibuuzo